His Impact TV Kuki channel hituni agenda Manipur Kuki edition bezausi kaima SEIMINLAL KIPGEN na bon chawin lim na kahin nei kini nahi tuni ki holim na YouTube chu hile topic chu problems and issues of marginal tribal farmers chu adi sanai ho Kuki society a hi mi atam zo hi farming isu thinghang lei bola a hilowai le low bola ki wa ngen hi bin hi cha hi boina itabang bang itowa chule hi cha hi boina inei ho hi iti bol vai hi le iboi now hi su thap thai wa chule phat chom na inei thai di ham ti thuai ke holim na hin nei di wa hi in chule hi si ki holim na ding hin tu ne ho Impact TV Kuki channel studio a guest ni ong ki kovin ama sa pen na mani chu tala na hin nei kating ka koma to hi pu Dr. JAMKHOGIN LHUNGDIM Senior Assistant Professor Central Agriculture University Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na ka hin nei na hi abana to hu pu JANGMINLAL KHONGSAI Agriculture Officer Horticulture and Soil Conservation Department Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na ka hin nei na hi ahile ki holim na chu anapan paising ho hitin na ama sa pen na hin hichi small and marginal farmer hi a definition ti taw te ipiham chule hichi hi a meaning hinai ho atam zo viver so hezong mai thai nai vai ho Kuki society context a hin sai di hi chun a definition chule hichi thua hi chomcha chule ai this na context of Kuki society ai small and marginal farmer chule a definition hi ama sa penin pu JANGMINLAL KHONGSAI ama ko machun thudo na nei paijing kate ama sa penin tabanga ji Impact TV Kuki edition na hongjaw thia KHONGSAI na team jo shi chunga ki patu kan scheme sign small and marginal farmer it is the scientific context aju agam alei lol ho mi kharin agam nei hi 0.5 hectares no ya hi ane ho farmer ho hi marginal farmer kitin small farmer hi hectare ni tiju pari ni no ya nei ho hi small and marginal farmers tia hi classify ki bola hin hi chi chung changa hi Indian context sa hi event na hi le out of the total farming community small and marginal farmer hi atam pen nahi aji chu agam nei lo lo mi hi atam wangin gam nei hi athomi nahi hichi ja chu hichi small and marginal farmer hi Manipur context ai context ai se ki na hi le thinghang gama hi ama lo lowa ama patane ya lo atho hi athom the in athang pia vet ding chun thinghang gam hausagama na tongan hi hi chun atam jo hi landless kitila ama gam hi lowa hausagama na tong lo homi ki hi hin atam jo he marginal farmer in a kimin bo is scientific classification no ya hin ki min hi pam le zinga hi le twin pu Dr. JAMKHOGIN LHUNGDIM ko man sing kating ai ho farming akititing a lis nai ho thinghang Kuki society atam zo hi plain langa ti chu phaisama farming pa ha bo po na thinghang lo loi ha bo su lang khanai sei le jhum cultivation na zong akitin hi chi jhum cultivation i bol pau hi piti de ha ivet na hi le phatchom na ta zong nei min ai wa phatchom na sanga hi a phatchom lo na zo hi atamin na hi chi i bol pau hi alternative hi iti bol wa le ho dinga phatchom thai nam chi sum sang thu a hin chom san hin sai pu Pame, punya ini te tamzon ibolo hi tinglang low lo tua Assamese power zoom cultivation ati sa power to shifting cultivation ati munkhat kilowa lei thau ki chai ting le akum ki ting le munkhat kilowa kum jam khat le chi chu amasa pa chu ana ting ana le ting le ki wat to ki na ki tu hen na te chu sei long het o hen te chi zoom cultivation ki ti te ham Manipur government se lowen central government in jong su mang ding ti policy o ki je nam til ama apat lo na he apat na sa na tam zone ahil la hi chi zoom cultivation ti thing lang lei bol hi inga wa le ho thinglang mi te aning or kit dewe ye chun international seminar ho national seminar ho ang kisain paper present ng ka bol jingin cha chun akisai pen chu alternative chu dia hin ji government of India serious ngai aji chu serious ta la lo wa hele thinglang ki wat jing de
phai lấy cái này lo chui bia cái vợ điều muốn chi tu na ding là cái này lo phai lấy này hi ajo wa larboy nan se banga chu marginal farmer hi alo le landless ki tawte mi lo thlowa ki wa tenan hi ya atam zo ki na tua phai lấy đi ta pata này ya chiang hi hei mitel a thom cha di sum choi tham khat in ani chu he atam zo 90% wal di ting hang le ki to wa ja ki wa hin na government te ni ti chu Manipur to central government policy hi ai ha le ting hang lo tho ting wa thu pa hi su tam di ki chi khia la chu dem kat bol sa di a khia la chu income hu na thei pi tu sa thiam ai lo le tua zo te lagi sei nan tin ting lang lo tho system hu khia lo wa a chi jingat le chun hichi ho environmental condition tu burning topic ti chu global warming ti ho hung do ja hai government of India hen su mang te ti ai hin la technician alo la scientist community in kisei chu okay nga saute na tinglang le chu nga saute but you have to give some alternative to them amo na sei horticulture crops alo la fruit crops pe te ti lo wa chu nga wen lang thing ke pe wen nge muchi pe wen ti chu government of India ai le muchi an pe wa a bol go ro jong le Manipur government ang thun ting le di achanga ki hom talo number 1 athun na dinga lung thei talo number 2 na chu to horticulture crops ti thei ke hoi tu wa le kum nga kum gup kum som lu ne chika ju pi ne do singlang mi te I chi gam do ya chu hi chi alternative hi Manipur to central government hi lung kham tho hi aji chu global warming ti chu lei si asatan na asat hi ipia ko na hongam ti la tam tam pium jong le it's smoke thing low what harwa a khupa hi jong hi one factor hi thôi ya chu government in it's utang ding ati le it's wang ha satim din ka mon na but if they are serious ta bolwa a hi ding bola banga chu chi thai le ti mo lo hin na aji chu amu ho pi wa aga ka adinga chu piam ama ho self sustenance economic package ka poi maybe food grains ka po api ngai chula kati chu kum nga aga ka sia chu ama ho livelihood khat ngai to pi ngai ti chu jaw lo wa chu nga wen ki mo ti chu thing lang chi ju ga ki sei le champong ki ne de ya chu chi government in serious ta ge la ti ho piam thing lang mi te right ti tau ti tu lai adi in chieftain right ho ne wen na adi ya ho sa hon jong agam hi limited ta kho chaga pi yong kizat ho hin na ya chu chinglang mi ho salo kho chaga ho hinda ni na le very pitiable lu si rum ta hi agam la at pile le nei lo le agam adei ta la ho te lo ho sa pu alung lai ngai ho sa pun jong biam dan kho ta tu na bol yong to hi ho sa pata ta ki de ho sa pata ta ka het na chu tun khan example khan sei lan thing lang hin seminar ka ha chi tain agriculture to farming system bol man chilanga ukrul boundary a khumun nom pu chong loi te khu jang noi ko ma hun ta we seminar ka chin yung pui win ole a ho sat system a land system ka dongin ale mi khat khochaga khat chun iti hoi lai lo na ho wa ho sa pa to iti na ke ho to wa iti na hinuam katia ka do ma sa pe na very encouraging very appreciative ka chu dam dele ama hon a seu chu ka ho sa pa it's not like other chief adang tabang lo hetiu na I group bang mu chu ho sa pa hin agam hi khochaga te o se pe do chu the marketable I say this is given to you na nahin ka na ne de tai kin right ka nei lo de ti chu khochaga yo se cha hop pi a azu thei lo di ai wa atu cha ni cha ne jing ya cho mon tik yong ki tu wa hai the yong ki tu theu ta chom nan kum ni jam ka do la tu cha ne di na ji chu hi ai la chun farmer ho ti chu lo bo mi ho chu lu
lai se la lungam ta bol te di a hin la ho sa ki tam lo ti mai ka tin ti chi ho hin chi bol bon a lo yong le lampan ala ren ala ti ho ta bang ai lo le gam gam tham gat aga su kha ham gat na la liu sa ti ta bang na lai na ti chi ho village level rules tao te rules and regulation cho yong hi ho sa ki wai pu na za chom chom nei cái tiếng là nó cái sợ tạo thật chú cái university của con project khát bol này thì cái gì zoom cultivation sụ mình đã đi ngay yếu trên trung tâm thì proposal khát copy là cái of department cái din bảo nó sẽ chụp em nó bảo nó tiếng project cho hơi làm cú cái khóm nào cái khóm ít độ lệ cú cái khóm cái đó no bol giống là chừng cùng ngã xuống nó bol chú hậu sapun no one tin này lệ you have to take out your plans ti yeng chu naga khowang chom poi if it is naga village I'll give you Kuki village ai lawang sorry at ti yeng chu ka pu na khan mai than no het chu je jo ma nong ching la nga hi research and bol to win na ji phai kom ko ma je hi a chu ji zoom farming alula shifting cultivation ki ti pa hai khel ding hi thil pa chu hinan tin in principle but in practical ji ha sajab in kamu adi na zi chu zoom cultivation ki ti le ho to thing langa lo ki wan amun ki khel le kha chu na hi chi alternate arrangement hi uma hi na hi wanga government in adikta thil atol lo ze a hi chu le public ho hin na abon ngom he wanga hi chi hi ka hin cha chu we should know our rights about the public ho chi ne he duty so hin ki pa me na hi le twin pu JANGMINLAL KHONGSAI ko man chi kin ka ting hi chi marginal farmers so mo hi problems is aboy now na problems so issue ho faceable lo hi adis na Kuki society a hi tabang bangham hi chi ne hin sai pi he amasan chi problems le issues boina tu ho ka sei ma changin ajo pagin na sei chu in developing ka ting Indian Economic Survey of Manipur 2017-18 record na umahin thinghang gam hi to phai tol Manipur Valley hi ratio ai vet nai le thinghang gam hi 90% hin phai hi 10% hin hi chi 90:10 hi total geographical area of Manipur hi 22,327 square kilometer hin thinghang gam hi 20,000 square kilometer hin phai hi only 2,238 square kilometer hi chi chlai muna hi 28,56,000 people ni lak som ni lagi lang hi kicheng a hin hi chu ho zo sila hi workforce low cultivator low mi momong hi economic survey record na chun 52.81% bo hi low mi in au mi na hi hi chlai lai anjo small and marginal farmer iti bang ju mi kharin parini sanga thom chu ne hi generally in the scientific realm ama ho hi small and marginal ki koi a hin operational holding hi chi 22,000 square kilometer la ahi operational holding hi 172,000 hectares operational holding ti chu gam chu awum wanga lo thona ki mang gam mun ti ho hi 172,000 hectares bo atong mong hi 151,000 farmers ahi in Economic Survey of Manipur 2017-18 record now in hi so average I hold it vet do hi le landless low ani ho hi bon chaka hi ikoi khoma hi le agoma seeding hi mi khan hin 1.14 hectare 2010-11 census record na jo agriculture census so mi khan hin 1.14 hectare se hi ani ye ti hin au min na hi Indian context ai vet kina hi le mi khan hin 1.37 hectares per farmer in record in all in so it's chu event na hi le alhang pia het thi gam alit le wanga na ki to thi na mun niau cha hi to a lo ho momong hi mi thom ki na hi aum si jong a hi na ding banga landless gam nei anjo panel pagin na sei banga ama ho agam yong chu house gam a hi lo ama a hi ki lo cho boin tam ta ma hi chu point wise in aboy now amon problem of face hi tham khat in se ta lang en kating amo hi level in min he ama sapena resources tiangale for example land agam thu chu injon tham khat se tawin abana hi labor gam awum wanga chu na to ding ati ting le khut dut kin hin thalu na hin hi chia ding chun jong
mi jo se chun na tong che jo kit pon water tui langa yong hi boina om kidin na hi aji chu thinglang gam hi ji chun e ho gam hi e chen naw thinglang gam hi irrigation hoita ki pelomun goa ki depend mun ahin ichi boina yong chu aumin ating le finances input local hodin le ka tu ding ating le har ka theding ai lo le dam movi na sit na om ting le ka theding lo ho ti ho cho na ding yong chu soma lut kidin na hi ichi boina chu khat na hi tan ani na boina hi technology scientific technology development tam tam he wangen azwa pagin sei bang chun thil technology hi amuna thung jo lo phasa khat om na lai na hi application level apha jo lo phasa omin abana problem of face hi marketing langa om kitan ating le achai na chun social problem no so kin na hi achina chunga climate change issue tam ta face na hi for example aban banin point was and say lang anjwa agam ne na chu 59.88% 2000 census no ya chu mi hin small and marginal Manipur context sa umahi ichi boina khat chu ipi ham tile ai ho ichi na dolova apa khanen chapan ni thuma ne ya hele parili ham paringa ham ane chu a ho pi te nga hele pari khat pari ni ta ho ung ke kho suna ama ho cha te ho chuna cha ne kitel a ho ting le ita hi agam ne hi anyau che na hi le iti chun mio sin alo ho na mun cha hong nyau che chen hi chi Manipur se a hi poi all over India hi ita bang hereditary ti chu apain apuin apa api apain acha api ita ki pi so ne hi chun gam chu ake nyau che na hi chi boina lien ta khan hi atengai le lo ho hi formal education lo ho ting lang mi ho in education sang ta ani zoology in ama ho hi farming yong hi kitup ta organize ta bowling um lovin subsistence farming lang in chi na hi subsistence iti tinga hele bazara ka zo na the income nei the dinga ka zo hilo ka tu kham tham hat ka tu a hi cha ko na chu kani ding kani zo ting le ka ki koi do tinga hele awal si bo chu tham khat chu ka ki zo a hen commercial lang a bol zo povin chi ama ni ding se ki tu na lang hi khat yong a hin lain atinga le phasa kharin loan crop loan bank ho adang dangin crop loan api ho hi interest asan ja le thu zo lo le pi zo lo ti ho yong boina tu ki duwin tui problem isei tawin atinga le khat hi tua hi munjo se Indian context ai se ya hi yong le lo ho langa tha hung lu ni pasal lang sang in me hi ahung tam che na hi ipiti da na tam che ha mi ti le pasal ho hin thing hang lei ham ai lo ho na income hi adei bang amu zo lo ji in phai lang town ham ai lo le cities la dung ham chi in avenues na to chum call center ka thei po lo na to dang avenues private company dung aki hol win lo wa thing langa ho chu phai la tol cities langa chi pha nu me se workforce hi nu me lang hi au khang che na hi to ai lo lang hi pasal sang nu me lang hi ratio percentage increase vel nu me lang hi tam che hi atinga le azoi sei banga chu ama gam anyau cha nei na a income chu amu ding banga azu ding quantity anei zo lo ja income talo income am lo pha na sum hoi lai ko na itika income khang thei di ham tia event na na achai na pe na tu lai ta ifi su poppy cultivation ti hoi hong so don social problem hong so don na he aji chu pari khana kin chang ham ai lo le thei ham ai lo le an chi ham ka tu chun sang ja ram khari kamu mai thi hi ahin ita banga chu ka income chu hoi lo phanin narcotic lang kani lang le lang ka boarding ala income chu ke khel he jeng ne hin hi chu income langa avel le phat na wangin social problem social issue lien ta khat hong so don ne hi chu issues hoi tam ta o mi nei interconnected hi so ke boina hi asang tho vi nei lo tho ni so hi asang tho ve ki so hi na ki pam le jing in ai le tuin pu doctor JAMKHOGIN LHUNGDIM command chi kin ka te to pu JANGMINLAL KHONGSAI na hin sai bang chun poppy cultivation ti an phazamin na hi chi poppy cultivation hi alternate cultivation da na hum pai ipi hi sum chang thwai pi common na pi na mam according to government policies hi sum hi chap chan hin sai kani khanja dole sei montaw impacten no hin la ke ho agriculture langa hon sei kha bo lai NGO ho lowal non agriculture background no sei khajab ta kamu jab ahin la asei thing la lo ka ti no ai pon substance ga bol nom chu kani hi athim pada chu ajwa ki sei chu hin yo an ipur pa khanga chu bui tu we chang tu kol bui tu we na chi chu ki hit ni so na we ai le tun hoi lam ko nam
kani hung do phat hin koi machan chang tu ta po or bu tu ta po ang kani lang zo an ki hei ta debate tam pi kinil na tam pi men ho sa ho le ko che go ing noi ho le a lo ho le koi aki nil gam ta tu lai e che di ta chu illegal he na popi ki ti hi to drug sim na number 4 a kisi ba pangai lo hi chu di ta chu lo hi chel pata lo pata hi chu popi ka ni da nga chu min pham ya operation bol ting le chi o ni sa yu chu dos neu cha cha kham wang wal ting le operation bol yu medical khalo ko doctor chu ting le chi cultivation ni India sunga hi UP langa ko permission to permission api wa ali ho sa MP UP langa na permission ne ya ho wa la chun a product u chu third person aju thil government ala medicinal factory wa supply aju u chu lo ki sim na tam pi opium jaw ji hon kham na thia la ji wa til pa lo in na ai en si ki bol hi ji Laos lang lo le Vietnam lang lo le Burma lang triangle golden triangle lang abu ha chi ti nei na tu ta ki ja chu Afghanistan a chu pura khani ji ngi khat ki sei na la ji chu yo gam jong hi phat khat ting le Afghanistan ong ki su de ti mi lung gim na ji alternative to zoom cultivation ong chi na e kum hi so lo lai ama sa chu kanja na chi chu kanja akichet pa na chong medicinal value umai tun kanja hi government in legalize about ta Manipur government al legalize about lai ta ai kanja koi man bol kit lo akani lang atong lang jo ki ki ta ja chu government in anya bol nga le pati kanja bol wa kani bol kit lo wa le chi alo to hin kitat to di wa mki aje chu cost production cost plus benefit ji na le kani lang ung pa chom yo kita ya chu kani cultivation poppy cultivation ki pa hi seminar mun khana ka chin to khurlang song pala ka chin ka se ama hona se chu nong dile kani tu na kani phat na ding anai phat na ding class la pi de kani hoi na ding ipi har pham ipi hormone pham ado le pi ti teram har ti teram le sei ngai api lakin alam kai pau ka sei chu chu gin ka sei thelo ani chu chi ban crop ban chi hin na ki ni chu tu na dinga khong se ke suspend ka chi legalize si wang le we can give them lot of trainings anai tam na ding jong ai lo le apung san na ding na hoi na ding jong na aga le na ding to e it is chu ki sei nom lo ki nam ti le ban hin lai na illegal hi ya chu ai hi chika la chun kani hi isei nawin tu line ku kite akiman jau se pangal la ku ki hin na za cha jong mai tai za cha jong mai tan pangal la ku kite hin kani a hi je li jam khat je la wat number jam khat ilo wa ta akat ta po yong ki na ya chi hoi tai ke lo wa le je li ho te ni ding ai hung ki se ma do de na jika la chun kha ga sei be nom cha jo wa tam to clarify ga bo nom chu humun nom thu ka sei na len system ho support relation ho ta ta ga clarify ga te ho sapau hin agam happy api tho ai wa nga very nominal charge la chu a phang amol jam khat chu just 5000 hum 10000 ka la it is chu ala kit lo wa le mi ki chu kit ding na free api be song se lo sang nga sang li ho pi u chu ma chai lo in na kum khana alo không ma pon ji amu dio ya chu chi forever ama ho in ko pi do khat chu sang li sang am khana very nominal rate da pi na chu ga se kai jo ko mi tia ko na ka ja ye le khoi tra chi e kha pi tai kani a chu kani hi e hon e lo win afila ka chia study ka bol na afila ka chia study ka bol na hi ale ya ka chia
custody interview ka bol na vai farmer hon pi sem season khat bo alo August September la khat chewa na yung le thayam khat yu alo anaya pin ka say to improve cropping system chu impila ipi chu tu hala padam ka ti chu aje chu ama hon a jo langu khu a jo langu la khun til khat chu ma ki tu te chu tu la ya se ya le chun ting lang phai chama chu go chu ha jab hen na chu lai ka ti chu lai kharif season or pre kharif March April la go mai tan na June hong la go tam ti cha khun ka ni nala do ka au khun i phem ka tu lu lu ka ti se pe be kung bul na tu jam na kolia wai be beans na tu jam tui chap ngai ho wang chu tui na mu jo lo di we tui ngai be se lo wa tua rain fed crop ka ti win ke hon na alo le dry land crop ka ti so ku dim se le na ti cho hi na bol wa kalom ka ti le amu ki nei lo ti ki lo selai ta chu he government hin policy bolding si kani su tang na dinga hi tua ka se package introduce bolding all la kani ang sa tu sa di na be kung bol to kol bu chu Halloween tin kani kila do ka chun aje chu be tu wa chun alo chu har ki pi chu be group ho hin soil di chu le si ri asu alo hin na to aku be nga har te ki ru chu chi kani a dinga ni the ngai poi to pulse crop itu to be kung bol ho alo beans ho alo le hawai mu bi ho ki ho tu te hin na tam ka nim hi ho la bra mol chung lang wang chu tul tol to men na ta chu ki sei le chi chu natural fertility sautin no tu no mo la chu kun akha ma na nga do poi a hin la better system improve system ka na bol di wa hi chi chu ki sei la ma at amu alung dong win ha chemical ho aven na ding ho lung dong win na sei lo ki ai ta adi na pam he ai le twin puzang milal khungsai ko man chi kiting kating jo farmer ho lo ho mi ho aboi naw la e khat naw ho so tam ta na hin sai na hi chi chu to hi a hi le hi chi lo ho mi ho chi pi bo na yo tam hi chi problem tak face aboi na face ho chu le hi chi chung chon na chen government jong i pi bo ham mi hi banga lo ho mi ho banga boi ta wa government jong i pi bol ham chu le hi chi boi na hi lo ho mi ho i pi step la ngai ham min sai pi lo chang lo ho mi to government in abol hi kisay hanang le phal sau ta lu di ngai a hin apoi mo si bo hin sei ka ting ama sa pena ajo ase banga lo ho mi in ane hi gam to tui pa hi hi apoi mo pen hin hi chi pen chu ama sa pena hi soil and water conservation bor ma san ngai alhang pia 90% thing hang le hi ji chun ai hon le hi leveling bol lo wa ale a ji tu dan ting le gu hong ju ting le le il tui ating le a fertile pen pa tu yin lo ha ji na mang ji na hi top soil pa ko ai chi pa chala ya ku har a hoi jo si um hi chi man na dinga ku slope hi tham khat manage bola na terrace ka thei poi a hi lo le te pina se dinga mau langa khu ichi ting le lampia kun i move na hi mola hin a mo yang kun mol hu ta kha bia contour alo le terrace asim wa ting le amona chu water conservation yong hi ta na hi banding asim ting le gong ju a chu ichi chunga chu chang yong tu ki no he ita ko leveling ati maintain a slope to ki maintain tinga hele ama ho tu jo conserve win a el jo si le atu yo so mang po na he ichi chu khat hin ating le hi bor na wa chun agam abang la akun pukhri yong kilai ti hi mor chunga he pukhri akilai te yong le azo water conservation scientific terminology in situ and ex situ ki ti nai to aga leimun monga chu pukhri la ya mor chunga iti pukhri kilai thi ham tai lung don me the tui ve na yong om thon ave ta hi a hi wala pon lining ki bol the ya he polythene ho a lo le policy na pon lining ki bol na the ma hi cho koi bol na go tui ho chu go ju lai le tui ki khola cha ko na chu man the ya he soil and water conservation most important ahin ani na aboi chu azwa sei ta inputs na har dang ho do chil chu mai tan athu pi pen chu good quality planting material tu lai hin high yielding variety tam ta ki mon he a hin heading khat chu high yielding ho iman sungu wa hi head diu khat chu
thing hang langa ai hon ipute paten an tu mu chipa hi chong hi man sa lo ding hi conserve bol langa hi nahi chong hi preserve bol utin ating le athum na hi ai hon hang pe ai bol hi changi bol lai le changi bol win adang don lovin ni koi win hi to hi scientific term ma monocropping a kiten monocropping a kuna multiple cropping of bol thi hi monocropping a jo apagin sei bang chun khari tu pe a jo hawai ho be hoi tu ting le ama hin su lei si chu atui sa supply a bol be he lei chung phado he ja go hawai lang chi ki to hi to intercropping bol na atina multi cropping atina crop rotation tam ta bol thi tam ta mi na hi agom lama si ding chun ating le athu pi pe na farmer hon a bol du tu lai ta a bol du ka dei khan hi ama sa pe na a lei si du hi soil testing a bol ngai soil testing hi ade agriculture crops bol hon agriculture department as well testing soil card ki la thi hi aten le tu hin ke horticulture department in jong tu le tu a hekin project as ka boi pilai ta hin mobile soil testing lab la din ka gongwin pathilung sit nan apha chan hong ithin tu hin mobile soil testing lab hong thung tan process ka bolwa ka hele horticulture crops tu ho low homi ho hi soil health card kan pi di wa hi alai si ru hi sampling ki bola analyze ki bola ichi chu ki bolte ngai le kaleya hi nitrogen hi jadu mahin phosphorus hi jadu mahin potassium hi jadu mahin ichi ka het te ngai le ka pH hi jadu cho chu ka het te ngai le har hi mi yo si leya hi mi khanin ama leya tu chu khat koma ki tu ki mo the the lo ya so ama a soil condition dung ju ya chu har chu a the di hi ichi soil health ka hi at nei te ngawai le urea ya ka the di ham potash ya ka the ham ti a het ding hi ta aju ting le course of cultivation at ho na man asum sulu jong chung form thi ai hi nitrogen a hoya hele so ta bang hi a umin government hin soil health card piding akingai to in farmer ho ni chi naki man chawa district officer through a hello le district dunga ahong ke chi te nga hele chin avel na boliu in ka sei nom penin ani na atupi pena boliu ka de ju tulai ta hin cooperative farming akitin te pi khala sei denga ai ho thum hin nangin pari khat na ne pagin khat na ne kin khat ka ne ya achom choma ai hon i tu ti ngowai le bazara chu i jo te ngole nangin na jo nom namun to kin ka jo namun na manchu competitive hung chia i jo de hung ki te di hin na to cooperative farming i ding le ai ho thum chu i kiloi khom wa i gamu chu i su to khom wa thil i tu khom wa hi te le athil ahung ga pa chu thakhat na mun khana hi market ni bol wa hi te le income chu product chu ai ho tem thema i jo pa i ki chu sang wa chu quantity chong tam tenga e product chu am tam tenga hele gam chu ma min jong Manipuri iwang phat now hi I weather condition nu igamu ilei hoi aphat apha hi chila ki tu hoi one of the best quality for example pineapple in Manipur hina vanui le sit adinga best quality pineapple ki pulo the hi ichi hi iwang phat now hi ichi banga chu e hon inei pau chili ipo hom wa hi tinga hele market ki bolting boilo hi echina chunga chun farmer ho hin FIG form bolu henna akilung to farmer mi som ni ho tabang kilung to henna FIG group self help group tabang hi icho chong ki su khom tinga le farmer group ita tam ta hong khom tinga le farmer producer organization ki sim the ya hi ichi chu a chaina farmer producer company hung so the ya hi company so ting la government incentive yang pu atinga hele amon achil pau chu online enam market government national agriculture marketing online portal om cha ko na thirong san zo the yo to a hi gam choma mi ka ki het pi ho hin Manipur thil product ya quality a het ji wa hi ka dei khanwela khanlong kalo ho khanin ginger tata lo khat ka dei nin pon pin ati na hi ichi kan se pe ta nin sing ka tin pharzol example khana pharzola hi ginger lo pharzol district parbung langa ko ginger lo bor ho hin mi tham thamai ta hi asu khom wa tam ta au ki su khom ting wai le tu kum bul langa chun ginger se zo na wa hin crore khat 1.9 crore profit amo he kita bang farmer ho ang khom phat wa cha thilu chu gam chu min adeiwa a ki to teng le crore in terms of crore profit ane he chi a chu farmer ho in ke chang se ka heng ka ko ma low bol ho ki tet pilwa yung khom wa hi teng a hele FPC form ting wa le e thilu chu automatically marketing a boilo wa he e chin chunga ka se be nom khat chu organic bol nom hon wang ka thing hang le ya chu har kaman lo mai the ai lo le kalowa chu lo ka thelo mai the ka thil chu organic he tia bazar na zo mai the hi a hin he diwa tu ni impact TV news nga ya load home mi ka so pi ulenaw nu le pate ho ko ma ka se nom chu hitabanga na thil chu organic he tia na zo no momo nga na hi le organic certification ding in zawen
organic certification one cert Asia in to Manipur context ahe organic MOVCD NER kiti organic scheme chung changa hi ke horticulture department to agriculture department ki boi pi ahin hichi ahi na thilpo do chu kum khana C1 kumnia C2 tia certification akum kuma chi ahe hichi chu anei tenga hele certified ahi tengle athil chu gam chuma mi hin order atamatam hichi chu FPC FPO homoten homoten ithilu hi local market hilovin export bonading subsistence e mani ding pa hilovin commercial langa ding ai to lewen income yong hung hoyin tin income hung hoiting wala in chen yong ki do ding ai hichi solution khat he government langa ipi ki bolam government in to doubling of farmers income by 2022 ti ho policy tam ta amin hichi adi nga chu soil health card ho adang dang ho tam pa chu hung jaw ko mahin ate nga hele to a he akiboi pi pen khat state manipur government ni na kiboi pi khat ni azwa soil health card chu khat hi tan hichi na chunga tomato horticulture product ho hi haptani hapta thumi koile mang si thi hi sang ho hawai ho he koile sota ki koi thi hin horticulture products is highly perishable haptani hapta thum jo lang le tam ta hi manga si thi hi all over the country ayong post harvest law se tam atamatam hai ji hi solve bon ding in honorable chief minister pa thanup na to lungdut na to ama instruction no in manipur government in to in cold storage sading kaboi pilai ta wa hin hi government and fund release ahin borbola hile district wise phase wise ahong ki bola cold storage horticulture products so chung kha store bola theiding ya hi kathil po cho tam ting le price chu mo thom yang ahin it is off season dunga zo la the ti ho tam ta policy oma athu pi pe jo cold storage so ngai hin china ding ai government and to in cold storage to ajo soil health card ho cho ki boi pi na hi ai china chunga government lo homi hokoma nu le pa ule na so pi ti hokoma ka sei no ma chu central scheme ahin old age pension is low holding ayong ki boi pi khanom kum som lagi na pana kum som li ho hin voluntary asum aki scheme khanom hin acha chu izawa hele low ho mi khat kum som go hin ti ngai le aman atul anaki tu dung zuya pension new asan government in yong angai to pi na hitia he farmer in jong abol du lom hi bol hanang government in jong abol nga lom tam sa khat abol hin so he converts on ite ngai le small and marginal farmer low gam kine hi jong le itu kham ine kham khuma ing khom ti ngo ngai le e din mun tu aku na hi phachom den he kata sat ma mai ne hi government in jong azo the chana pan la hin low ho mi te hon jong mo si a mo bor bola hi lovin commercial langa marketable ibol no thela divin ki ha bol te ti yong ka sei no ki pam he sing na government jong hoitain pan la ti chu hi na hi le twin Dr. JAMKHOGIN LHUNGDIM comment seeking cutting. He's the thing hang low ball system. She iti improve ball on hamna. So le he's the problem so I pipi hamna. Some fun in say. So hen tam gat ga say lewan. Thing lang low ball hi apat som low na. Te le facility om na khat yong to hin na. SWOT analysis itin na. SWOT analysis is strength, weakness, opportunities, threat. It's a joke say he hot in hang label ma apply to both strength a chip yam tila ma apat chum na ti tauti tun pai chama ni changa sign na tu chung tu kum ukrula tameng long sanapati la ago ju cho ma ho hawang phat naw ting lang lei chu boy lo chu pai cham tila han pai valley district to chu chanpo siêu hi đi chang sai, jadi tu ama chính hàng lấy điểm strength thì tàu tiền na, jadi cho hi, jadi tiếng là agam lên này vậy na, agam mà cho say 90% suy nếu tu, Manipura, there's no problem of land, ai vợ tu tiếng tiền su, iho decide cái ball team gì lâu gì vậy, ý thì gần thiệt, na, for example, like Langol Hill Range tauti. Langol Hill Range aku become forest department ting atu jo. Sa ting atu jo na. Alo le become evergreen hong tu jo. Alo mi abang khat na sei nga pai so hu hoi na sei ya hi. Chi Langol Hill Range ko. Chi hi become horticultural farm hong tiang ngai tum ji. Economic tree itu ngai forest tree also panai ahilla economic tree itu wal aje chu
chính phong song phong in piu hi rồi oxygen hom tiếng lệ tua mi hem nát là zat cho mas ma phải bồi đằng đằng na cái này chỉ oxygen hồi tiếng phải tiếng lệ go ni piu là economic tree ông chỉ piu tàu cho more useless tree quay sao chứ economic tree for example mango guava lo là lychee thu thế na bây giờ chú cái hòn chứng thang chú bol để leo anh India is supply được for example mango cái tụ tụ hình na hai cái tụ tụ thì họ mà acidity tam ja hi soil acidity tam ja hi til hi apau min a rom ja apalo min na hill soil hoi acidic soil Cl tam hin na ti la hi to jo pineapple sei ho bang chu chong to phat nang chu chu mai a ji chu world class quality po do che wen na ya chu ting lang lấy thổ nó tiếng cần say strength thì cho hết na we have good rainfall we have good climate temperature in này chứ second our weakness chúng ta là hạ sầm này cái họ để khá chiếm lâu tê thì tàu tê tiếng hàng lâu lâu họ hin để khá xin để sẽ ông bốn tu lại và nói khẩn tu đồng du ya agriculture system rồi I have cái dấu bộ ya chú state government dòng stop a coi họ hết đi ta chú so awareness propagation chỉ điều chứ tao chỉ điều ai bằng phải là hoa hin đi baseball chính thằng là cái training cái bị coi thằng thì cho hin là chính thằng có trong 450 km là gì à awareness program coi mà ball ngắt rồi à ball lâu yang suy cái mỗi thế cái rồi mail hay stop họ chỉ nôm rồi bây giờ chỉ nôm lắm thì là chính thằng anti social element tâm kỹ tiếng nói song nói ông mình cái chỉ nôm bộ thì là ấy cái mua cái cả số ta cho vàng sĩ cái hình diện na, là bạn na opportunity chú cái gì nông dân natural resource in Nevin, ai lâu lệ fertile soil in Nevin, ai lâu lệ agroclimatic zone, tâm pi Nevin, mùa khát chú temperature agroclimatic khí chú, for example, mấy hòn dâu lăng cái tiểu pa khu, cái sao temperature nhiều mà nên cho đại tuổi cái gì, ako mà mùa khát chú, cái trang sẽ cái gì cái trong cái họ diverse agroclimatic zones nakhat na for example to dai tuila alo la temperature nim na la chu apple long ke di chu apple ki tu the di phai ga ma bon min apple atwa tvi movin na alo ho ila sao chu di sample la ala ting ha nga itai tu lo a ji chu apple ki ti chu gam da ma phai i zo lang wa ki tu le min to to di ki lo te di ya chu tam Athanum group, farmer group, or hin asimu, plan asimu, na planting material ki hotsu. Ade yung lo kipo piti na lam hil ti. Yung laban na threat ki pa. Jo kasi biham SWOT analysis sa kan boleh. Threat hi very risky. Ibola ting lang lo hi risky ham. Azong kasi tan lo ting lay ho le top soil isu lay aldo si gua na vốn thao ngọn na thổ cầm tay. Number 2 landslide. Itu bola lay chim jeng ham. Ching phungam lo pa la zung chu talo sila. Azung in lay amat da ya akitan bo ting le, akipu lu ting le. Azung jo mut ta sila. Pa la chun landslide mun hung chim ji ta chu. Chi kewe lo wa chu to environmental condition hoi ta effect na. Azung le seitan carbon monoxide lo smoke ho na. Chi mấy khu ho hin aja dat an bolu na asset sa thì là mềm nát này ông hay lắm ta thấy lắm ta cho sự gì ra chú strength weakness opportunities threat so the both side ông thì cứ vậy cái palm hay là tụi phát rồi này tập về na trong sai pu JANGMINLAL KHONGSAI có mà nó chính cái tiếng subsistence farming cho lại commercial farming chỉ chúng sang phải trong gian hình sai bị thay đi ha rồi tâm rồi sẽ tạo viên subsistence farming ít tiếng là kiên cái nhẹ tiếng cái số miền nhẹ tiếng tham hoạt cái tủ mấy mấy hin hay chứ cái tủ tiếng aval au mai le ka ke zo a hicha ko na ka ngai cha dan ke zo hin na a boarding dan atlam pi ding dan ho chu azwa isei tam ta ho chun a hop time tua hi ilungelo hi ke man kanye ding se gelovin for example commercial ka chino ma ka hile azwa high yielding variety na muchi apha ka tu nga ye na hi na
ating ale ka lei yong chu faita ka ki het ngain ating ale ka tu yong manis ki bol patya ki bol ngai automatically cho chu ju iting over le commercial farming ilung gelo I mentality hi khelo te ka tin to ating le azwa commercial farming hung lu na dinga hi azwa tam ta step isei ta ben azwa ka se hai khat yong se kin poppy cultivation chung chang hin government hin committee on poppy issues form a bolvin hichia hin ipi a bolwam tile poppy cultivation kani ho hi sumang na ding hin tu hin concept paper government in department ne kisimin it to approve a hitan so short term medium term long term tia hi crop tham khan hi tu na ding implement bowling akigongin tu hi short term adinga super food kiti quinoa and kia and quinoa kiti khat crop au min hina ama hi grains family hin hichi kitua hitin income yong hoite ichi bo chun azolo dinga hin echina chunga lemon grass tu na ho yong hi government in it is alternative yong ki gong in hi hi cho chu azwa ka thil tu chu ai khat lo wala commercial langa hichi quinoa and kia kiti crop so to na lemon grass so cho ha chu ka cho kadut kina ka hi cho chu market ho ya hoi kina hi cho ta bang chu lunggelo hi subsistence kania ding si cho hinge kania ding chu pu do nga ya hin zo ding income ne na the ding lang yong lunggel ngai to pha ham ti yong koi no in ki pam hai za hi le twin a chai na hi ta na chok cha chan hin don bon han hin lang ai ho thing hang farmer lo thong mi ko ma ipi vai thak nei ho na pu ken ko vai la nom chu dang yong ai pon training i jai bol dong le i zui po win ai ho thing lang mi te dia Kuki cha te training khat pen akin kum kin le na bol bam ti le ka ha pat po we ti am jin na chu he lo de gen training men u pi le tham khat pe 50% be zui pi lo le bola mi ki ko lo de ki chi mu chi tu win chi le to ki to de ta ki se ya amu ki hol ngap lo le ma cha bol ngai pui number 1 number 2 Kuki cha te ka advice no ki tau te low ball ho mi na ball low ball di mi ball se ball win na sang itu le sang tu ko sung wa chu ya ai lo le tham ga itu le ba I hon ai tu we ti chu ball lo di for example selanga kun bisen pul sorry khat Imphal West langa kun khat we ka che win tua musuri dal ti pau hi leng ti le ti se koi ma chan atu kha lo we 2001 a chu project khat na bola mai thai ho ka pui lu na aphai le wa hi ka tu sau chi musuri dal to ina dal asan ni pau ho amel la ke hello ai wang cha nisya ki ne na kichana ai le chu khu tu hin ka ti le mo thanom tu mai lo ka pa cha na chu bol cha ni win na atu ai le tadi ta bang lu he ala do wa chun aga ho chu apa o le ki vet na le ki dam tu he apai dan chu to dal ni ho wi Assam UP Bihar la pa nu chu I ho a khat cham lo chu cha chu kin chi aphat na ka mu pha na chu farmer ho Hindu darshan ho thu an hilowa do darshan ho ti bhungwa allowa chu video recording interview bol le u chu je chu chi dal tu hai sel na chu Manipur anom khabe se 2001 lang chai ta kum som lagi som ko phat chom na ta ni phat chom na ta je chu nei ding le but je chu tham ka input fan wang nei ngai na ti chu dal chu tu tai a he na ding mil ngai chu a he na ding mil ngai chu dal mil it's only 50,000 vel chu a mil a he na pa chu khat I ko ya ati da chi to diam musuri dal hi thing la wang tu te lo na food hill pai le nei ho wadung ko ma mo sandy soil nei ho I to chuna bola hele mil khat to ko ya hele Bihar langa Assam langa dal order ngai to lo chu pari li na bol to wal crore phat chom na lin ta ki nei ti so hina ki pam hai se ka hi le twin pu JANGMINLAL KHONGSAI ko ma farmers ko ma ipi thu la na nei na ma chom chan hin se pi wa chom cha se ding in ka se nom pen chu boina ho tam ta se ta pen to lo ho mi ka so pi ulen naw nu le pa te ho ko ma ka se nom chu thing hang langa hin tu in jong self help group iti ki se mam iti aphat chom no he so ke bin chi da mong chon lung se ta in a hi thele farmer interest group FIG se ki din he chi mi khalanin izolo thil hi mi som ni hi teng le thil hi ki pu zo khom the he chi hi thele FIG hi form bol win nang
Ating le hicha kon chun FPO form bol nang hin chun azwa isei ma bang wa chu itil ho hi marketing lang hin boina ho om tingal ki thu khom ki thu khom na chu galjo nei pi the wa hi ani na in har yong hi min hi ra la thenai ti manen mo the hi win na leu chu test ki bol win lang hi leu chun har I ha the a hi le crop chu mo phat hi po I lei sit ato kha zo hi iti ja chu ka sai nom chu so pe je ulen naw nu le pa te ho na soil luyong hi soil health card government in pi ding ak ngai tuin na ho yong hi na soil sample luyong nu se ta in test ki bol ding ngai to win nang soil health card nei lo chun na lei sit na yong chu ato kha na hung na samintin ati ngai le na sumu yong chu access ha alut ho chu na ki control thi di he je chun hi ten hi long sit ta in lung lut ta in nei zui pi di win request ong ka bon nei cham sa kan se pa phat wa ka sei chu lo mi ho mi bol ta ka ti pan na risk la ngai na khat ve na bol to hale na ko vela na ko sunga chu chi jing de chong len chen tin I sum mu nau ung I de chu la ting la nga jo ka sei bel hing har ki tin na red gram ho ku mai le hon ke ji khat na ja la so ma chang pi oi so ko ting hang a hai bo chu ai cha ba ki tu te loi so mong ku a pheng na lein ki tu le ki lo han lang jo ka sei mil khat ki koi le chu wa la chu mu na di wam po ting hang lo mi te ka vai ta nom chu mi bol lo khat bol ji ju ti chu la sei nom he ki pam he zingin e ho Kuki society dis na ting hang a cheng ho hi atam zo hi low ball chule low hoa ki wang ni hi win chi hi low ball pa hi zoom cultivation hi chi low hi ho vai ball pa isang game kanin e ho environment atong khan e hi wangin tong kha zong le inga thayo thil khat hi lo jing government in zong plan ha ta hi chi alternate arrangement hi nei chi ho hi iti bol vai phat chom pi thai du ham ti hi e ho le hon so irresponsibility right so hi in a vet nova in a head va bol thai iti ka bola hi a hi le environment zong tong khalo chule ki ading ong phat chom ding chule in zong ki sai ma cha assistant hi lova commercial law import ro thai vai hwa dinga how thaina chule incentive do thaina phat chom nai nei thai ham ti so hi in ki pam the jing tuna ding agenda Manipur Kuki edition hi cha hi na ki sai tai chule tunia panel hong te ni zong zum hana ki pa thu ka him phung ni hi hi tuni program phat chom pi now impact TV Kuki channel official website ta comment left feedback ni hin pi thai ho hi tunia ding hi cha hi na ki sai tai muntina bezo si na bon chawin mangpha